Agent 5-0! Naimbag na oras yung amin papagayan. Isagot mi ti makalawas, aserye tayo iti drama tayo na paulwan. Agent 540! Nako! Kumusta tinegosyo, amigo Froilan? Sikarag gan, sir. Umay kayo. Agtuwa ko dito, ya. Oh. Saanan? Lumapas ako ba? Nalagip ka. Dito, yung daw. Libre, bili. Anya ti may pay ko. Apo nga opisyal. Sikaman. Nardo ko ng latang ganyan. No, datalatag sarsarita. Madida ita, sir nga awag mo. Kaslak na maestro no ka. Bayam kadilat na nakasta ti awag ko. Nanumuak lang ang laklako dito eh. Naisabsab itak akaamam mo. Sika talaga. Adala ko mga tamaga. Anya rito, sir? Adang min surveillance ko. Barak kayo. Dito'y kano cintaan tayo yang na. Kasta? Babae o lalaki? Babae, Froilan. Agkalkalap kano tayo chay. Iti agaplikar ng trabaho iti panlasyo tao. Illegal recruiter no kasta? Kasta ti ko na dagiti nabigbitima. Ngam sigun iti panagawat ko iti istorya dagiti nagdamdamaga. Kat awan samot ti madipay inaramid na. No, awan ti madingay naramid. Apa nga yung surveillance yun? Illegal man wenno saan ti panag-recruit na kadagiti mayat niyag trabaho iti adayo. Mairaman lata. No addan maipila at aram manipod kadagiti inserserek na. Sa bagay, Adumanan ti kaso akas ta ita. Iso kayat ko ang makasarita tayo tao. Amangan nam mo. Melba Solana tinagan na. Awan mat yung magnagan iti kasta, sir. Agda magta, Agda magta kadagiti kakaduang aglaklako dito, Barang amuda. Melba, ata iba ka? Anya dayta? Ay, mabit lang ang todag gumatang. Anya tigatangin nyo, nana? Gumatang at man dito sa nga supot at sibuyas, kaya uray mo tanday tabawan. Dayti sagbabainti, nana? Wan, balasang ka, Ay. Tumatag yun. Ati nana. Hindi kayo, boss. Pili. ito itibayad na. Agyaman, ha? Si ka mismo, takin pwesto dito, Saan, nana? Para lako aklaan. Da kami itigayon po. Wan, nana. Para lako kami lang dito, Nagbasit nga rin ti sweldo mi. Ano san min, Kasta aya. Ibati kada kayo ti cellphone number ko. No kaya ti sumrak iti sa bali at trabaho, kontakan taklaan kaado ti amok apangisarkan kada kayo. Ha? Agpay si nana? Dakay ti sweldo? Mano ti sweldo yo iti binulan dito. 2.5 lang. Saan laad ito'y tiyandaan ti pagtrabahuan mi? Stay-in kami ngamin. Sige, ibatik ti cellphone number ko. Baliwan tayo text sa sarita. Tani. Sayang mo dagiti customer agumatang ka dagiti lako yo. O sige, nana. Ibagayon na niya tinambar yo ta iPhone book kon. Sino day tamang isarat kada kayo iti sa bali a pagtrabahuan? Narda tinagan na, nanang. Nasinggod mo tilang, ana. Ay, susanak ko. Narigat tagtaltalak iti di mo am-am mo a tao. Saan kami mo't abas tagtalak, Ay, naanak ko. Mayat mo't ti trabaho yung kanmel ba ijitsindaan. Saan kayo mo't amarigatan ijaya? Tidyak kayat, kat dahi agtrabaho kami pa iti unag ti balay ti amo mi. Agasem, mabambanog kami ijitsindaan. Sa inton sumangpot kami, da kamin tupay laki agluto, aglabakan agdalos iti balay da nakadakdakkel. Alas 11 ton tirabi no maturog kami. Sakit agparbahon kami tumanen nga agriing. Awan na pulos ina namin, nanang. Ala, kitain nyo nga rod Tadi kay tukat mailawlawan. Baro ang number da ito Hello? Hello? Siya ni Melba, nana.
Eh, nakasalita yung aglaklako iti tiyandaan. Juan. O anya, mayat kayo? Kaya't may amamor iti gayom ko. No anya ti trabaho apang isarakan nyo kada kami. Tinasaya at agsasarita tayo iti personal. Umay kayo sukonin di tatsendaan, intun agserra kayo. Dito iton balay ko ti pagturugan nyo. Sige nana, ibagak iti gayom ko. Awagan kayong tuman nga rodan. Sige, urayot ti awag mo. Okay nga rodana, bye. Bye. Sapay kumata makaisaragak manan. Mayatan ti kastoy a trabaho. Para biro ka kadagiti mayat asumrek a babaunan. Wano anya pay ditan apanggadan ti babae. Adimat nakalpas iti kurso. Addan tumatan 10% ko. Iti makabulan a sweldo, di isarek ko. Kontakak matan ti agsapsapol iti dua a katulong. Ayan dagiti dua babaunan ako na mga isarek mo, Narda. Di mo matkadway da ngay may ditoy. Orayin ta, ibagak adito yan ti pagkikitaan. Magagaran ako na makakita kadakwada. Imagakan ka, kat napinta sa babae ti rekomenda, ma? Nagpipintas da. Nasayat. Mano timbaga masweldo da? 2,500 gasot ti maysa. Kaya ta sa 5,000 ti sweldo da at 2 iti makabulan. Well, 5,000. Amangan no isudan tinaglugan iti nagsardeng at tricycle. Mabiit lang takita. Naawat kayo na 2. Agpaisa, sir? Well, ngem saan kayo payamang rugita? Siyempre, ingkay payalaan dagiti gargaretyo, saan aya? Wana, sir. Thank you, sir. Saan kami ang maparigat ijay tiyandaan? Basta saya aton yung titrabaho yo. Awan siguro mo ti may bagakon. Tamalaksi da katulong kayo. At danto pa'y sabali amay nayon na trabaho yo. Ha? Anya nga data, sir? Maamuan yun to. Oh, anya ti may bagam kada kito'y inrekomenda mababaw na Narda. Di ka budlag sasaon. Bilinak ida, sir. Mala, agsasarita kayo nga rod. Kat intun Lunes, ti kayat ko pa ng rugiyo. Wan, sir. Umay kami ton Lunesan, sir? Domingo ati umayo. Ay, uwen. Sige, sir. Umay kami to inton Domingo. No kasta, nakita mo ti recruiter nga bagbagat? Mabalin nga iso dyan, nangalaka dagiti do a sales lady dita bangira pwesto. Awan damot ngaminan, sir. Simrit da kano ababaw na, dakdakkel ti sweldo da ijay. Kasta? Uwan, sir. Asino nga tati mabalin a pagkaamuan? No asino mo tayo recruiter? Nasiputak a kinasarsarita na ti may sa babae dita may sapay a pwesto dita. Naragsak da, sarsarita, sir. Agam amudan, sa. Kasta? Sige. Agyaman nagfailan. Bareng maamu akon, no asino di bagbagada recruiter. Adong namin Picasso day giant. Damo arabiita dito, Melba. Anyap marik na. Jak maawatan dagiti amo ta. Agkabsat da kano. Uwan, bak nang danya. Siguro, tawid da dayto abalay. Wan nga ta, ha? Kat dudwada kano ditoy. Himanaw kano ti talo a katulong da. Talugayam ti sinukatan ta. Wan nga rod. Siguro, nanam ay dagijay tatalo da nga agdalos ditoy. No nalam ay da, api-api manaw tapay. Sakit, nagtakaw da kanupay. Ayaw na niya. Paliiwan ta ay da. Aywan, nagbayad di amo ta a babae kan ni Manang Narda. Natural Dayjay man ngamin ti pagsapulan na. Krumbang lang nga adamot bayad na. Maturog tan. Ala, nagtok-tok-tok dito sila ta.
Si kanti mangkita. Amangan mo ada ipaaramid ti amot na. Mabit lang nga ron. Isaramat lang tari daw. Wan, madam. Dito iti silid ko. Agid da akong dito'y kamak. Kat masahyan na, Ha? Pamasahe. Oh, apay, akas lang akigtot ka itimbagak. Kwa madam, jak mo't amot ang masahe. Maadal mo to, isuro ka. Mabit lang. Ala, inusog ng tibado na. Nagpaklubin iti kama. Masayam ti bukot ko, Melba. Takayat ko ti makarelax. Oh, dahi ti pagilot mo. Madam. Dahi tala na analaokan iti ointment a paghilot ti imasahim kanyak, Melba. Dita. Apo. Makaginawa ti ulo ka mamasahe. Sige, kasta. Anyamot. Masahistan samot ti trabaho mi kin Melba dito. Sakot. Damo pa na arabi imi dito. Ngam kastuyan ti trabaho mi. Ay datinagan mo saan? One, sir. Manutawan mo, Aida. 18, sir. Okay. Saan ka na makuna minor di edad? Adagan iti umno nga edad. Tapno sumrak iti trabaho akas iti kastoy. Sir. Agmasahe ka diti trabaho mi ditoy. Ne, saan? Pabor lang mati dinawat ko. Saan aya? Siyempre, saan akanayo nakastoy? Aday ta. Namasahe kon ti ulo yo, sir. Makaturturog kan? Wan nga rod, sir. Mala, gusto nga rodon day ta. Mabit lang nga. Anya nga tati. Papay na ya, kinaot na ti pitaka na iti pusana. Ikan ka ititangdan mo anang masahe kanya. Ha? Oo. Alam to'y 5 pesos. Allah, sir. Alam mo. Basit laday tano idilig iti kinalagaan tiriknak ita. Thank you, sir. Engem ne, masahin na tumanen wan. Ikan kan tumanan iti tangdan mo. Wan, sir. Ibagayin to lang, no? Kaano man ti panang masahit ka na kayo. Chief, mapukpukaw ka no ti balasitang anak dagiti agasawang imay dito eh. Manutawan dyan, anak ba? Sa nga 18, sir. Amangan matnotan kayan ayat na kat simurutan. Awan ka no mati amuda akayan ayat na, sir. Adang rod simkan nga atap ko. Anya day ta, Pio to Domingo. Amangan no biktima kit di ti illegal recruiter day jay. Agdinamag ida ti may papan kadag iti agragot launay a makastrak iti trabaho. Ket day jay agdinamag a recruiter ti kamkamangan da. Ngagpaiso. Ket ne, nagumigan tay lagayam di mapukpukaw. Pio to Domingo. Sir? Tulungan tayo dagi jay. Adda ni Agent 540. Ison dyan nakamotor adimteng, sir. Masayat. Ado lakit di tiyamamuan tayo ken Juana. Agyaman na kiti koordinasyon nyo, sir. Adda ngamin sapsapulag a biktima ti human trafficking. Kasta. Ket husto kayo. May sa recruiter ti maatap a karaman iti panagpukaw dagitag tutubo a kaduan ti babae. Nasaat law na ino tayo tatitutukan nyo. Ket makitinulong kami dito. Pagyaman naglaw na data, Chief. Patsyak ang mabiit la masulbar ti problema.
No kastoy nga da koordinasyon ti tunggal ahensya. Mapagobyerno man, bueno pribado. Talaga. Tano agpipin na nga to dagiti maseknan, awan, tinasayata banagan ti anyaman na ganuan. Gusto akad, Agent 540. Launay, sir. Ay na, Ida. Trabahot no ang mati kaya rigan ti trabaho dat ito eh. Uy, tila ibagbagam dita. Di ka unay. Kita ang mamatagi ti ramay ko. Nasugat-sugat eh. Gapo iti kagagalgal ko kadagito a kortina. Nagrigat amay kat ti morinda. Tulungan kan. Wala. Ngam di mo pa'y nalpas deta pukpukisam amasetas. Agungot dagiti amot ta. No saan nga agsina ti trabaho ta. Awan ka no ti malmalpas. No kanayon ta nga agim na si Del. Maumaak sa dito'y Melba. Marigatanak. Kunakla no di ka makarik na itikas iti marikrik na. Apay kit din saan? Nagsasakit to pa'y dati takyag kun. Nagdagsan na ito'y kartib ti masetas mas osarag. Ala, agsugikan iti ayan ter aramidon. Bay anak latan dito. Ikarigatak alagpasan da dito. Sige. Ako Aida. Ha? Ano't ibagbagam kini Melba? Ako sir. Adala imbagak Diyan, Fred! Diyan kaya titis mo sa akatwa dito balay. Umay ka man! Ha? Sir! Umay ka! Umay ka! Anya ti mapasamak iti agayam am Melba ken Aida iti balay dagiti amoda. Gagayam di uliwan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay